talde batean pasatuko gara. 56 urte dantzan daramatzan talde batetik, 60 urte beteko dauzen dantza talde batera etorriko gara. Pasamos de un grupo universitario que lleva 46 años bailando a un grupo local que se explica que este año va a hacer 60 años bailando. Gaur, lokatzaia dantza taldea Bizkaian zeharreko minutu bat ekarriko duzu. Durangaletik, Lekeitiko Gaspariako dantza eskainiko duzu. Hoy, Lokatzaia, encuadra en un repertorio empieza y acaba en Bizkaia, empezando en la Galdera y acabando en la costa bilbaína de Lekeitiko. Eurekin, Iparrelaia txistutaldeko jendeak izango dugu musikari bezala. Con ellos, el grupo de txistularis de Iparrelaia talea disolvida. Eta bueno, gehiago luzatu barik, prestatzen gabiz, eta zango dutzu ezein zutuen egingo dabezen dantza. Durangaletik, dantzari dantza. Honek, hainbat dantza ezberdin daukiez, logi horiek, baina gaur, agintarena, banako, makildantza eta txotxotile eskainiko duzuez. Lokatzaia empezó bailando en danzari danza. Es un bloque que cuenta con muchísimas danzas, pero hoy nos van a mostrar agintarena, banako, makildantza y txotxotile. Pasaremos a unos bailes mixtos de burularia, donde nos ofrecerán dominguillo eta danza. Bigarren blokean burularia, dominguillo eta danza egin. Eta maitzeko, Lekeitioko Kaixarranka, San Pedro egunean antolatzen den Kaixarranka eskainiko duzuet. Y para acabar con el repertorio de Lokatzaia tenemos el Kaixarranka de Lekeitio, que se baila el día de San Pedro. Eta besterik gabe, txistulariak prest daudenean, Lokatzaia dantza taldearentzako txago eroa.
Urquiako taldeari eta Orantzaileak dantza taldeari. Antes de que nos marchemos, queremos darles unos recuerdos tanto al grupo de Turquía como a Orantzaileak personita. Eta horretarako naia alkatea eta deine kulturaz jogatzea hurbiltzea eskatu gura du. Naia alcaldesa deine concejal de cultura van a ser las que repartan el agradecimiento de hoy. Eta horrela, eta hori izango da, mesedez, Turkiako talde ordezkaria. Todos los años entregamos entre vos y no hacemos lo que es un ramo de flores y una metopa con el escudo de Sondika, para que se lo lleven a comer siempre que se acuerden de la. Eta orain, Orantzaileak taldearentzako